Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kini kilong kuwal kong san man takasngi. Klana nung sa ay pa iba bas niyang yikam kiduk jong pa iba. Uba kencay mon amsi unang sa ay pa iba na rilom dyan tiya. Ubasong basa ha umkiang. Ula klana na kaning partihin ng kamit hakajing accident ha petrol pump dekia Eastern Hill District. Uba kencay mon uba dayro unang sayaan wajirap yaki pa iba ha kapangisam kamtam ha kitan kaput kemudian makap India bar ke Bangladesh utai nung sayaan udairu kum u astan ramba senong jong senong umkiang kal kum jing tu jang ki pulet ba jing tu kali kelalong bala jubuar ba ha kali ba usong ka platform ha gunta bisa khmat kal kum jing tu superintendent of police ka district Eastern Hill District u Giri Prasad upentip ba kate kejingja uba kencai mon ulai dan lang langut ki waipat ki perlok ki belam saw ha kate jing accident but habala pentip ba kate kejingja wajah dekhia mar terpom dekhia ya ki belam saw la pengkin no sakliat civil hospital berlajung semar ka Eastern Hill District kamtam ki layam pai donut ya ke jingdu no terimon subha bodi unang sayan bojukit ya kya kasan po juyang banyak kun kahok upai ba manlai nang jisa yoroj kajing klat accident jongu hak simple ya clearat kalalong kajingdu yo upai ba pelngo upai ba balam khmat banyak kun ya kahok susu ubak kenjaimon ubala buru kajing jing ujor hapo Jantai Hill District Council Persia kajing ai NOC certificate Sya ka MS Megatop Cement Private Limited bahkan seng ya karkhana dobilat hawa jar narpo ilaka klam kecing bet jong kedawar senong narpo so ubak kenjaiman udelu ubala dan menta ban lek saking yang besar nak menta ka Surok National Highway but udelu nung sayan ubalatan yang sarkar India bat National Highway Authority of India sya kasari halor kejing senyo plat Surok jong kadata cara lum senong ka bahap hapok National Highway 6 jong Eastern Hill District dan hak benai rempang kami clear state authority legal kalau thung yo ba kenjaiman amsi banlong kum legal each councillor nam ta ka Eastern District lani kinu kikam ki ba bakar pang uni orang ba ulong bokloi banyarap